Hello, CTL Technology in nan ku kan tlai than ha. Atutan video wa van sim ku du mi cho solar controller battery zaitin da kan bun lai ti mi kha bun ning chang tutan na van zau na city ku du le abun ning kong kom van sim than deu tia solar ko ka da kan chia ton khoi ka da kan chia na ti mi kha pakhan na van sim ta ning lo mi tampi ni solar hi kan man tika in chunga kan chia ton ni cham pheu chunga dây mình định việc là win giảm phèo hay căn tổng tari akum khuan avan rau tika makha ni khua lin mi giảm phèo lin mi solar lin mi ai ton tika ri cha ti nung ngai ton ma chu tampi kan ton chang mi zong atong bel mi zong nan mian lai la chu cha chun ke ma ka du ninga chun solar chu in chunga chi alo in adang tin tung but biak in chia khe atha bik tin kin chu ka mu mi se la in chunga aka chia ko lai na ti sual si sia chun in chunga na chia tika atanga thingtlang mo silo la zel mo pakhat khat kha na den piak lai e cham pheu he tong lo in cham pheu khat deu tin tin na chia ko akhan chun tha vi thiam ko khana am tha deu mi cha dang tin chia piak a hin tha cham ko la chu cha chun solar kan chia tika khoi ka le da kan khoi tar lai ti kha aba pi ngai mi chiu ni chun solar khoi tar nak ruak thailem lo in kan ma le kan serem nak ning ni achwa deuh nak le da kan hoi tar le ma chu arak sa thulien lo solar thiam mi le solar lei ni konglam kan hlattika solar he khoi ka le da hoi atha cham ti sia chon ni chua in thlang le ka ba hoi atha cham ti se la chu cha chon na in nak khan van zau lo ni achwa nak in thlang le kap e na hoi tar si sia chon chuni tlak tia ni amu chan swimlam tem kha tam bik ti se ni khat solar pakhat ni hin khoi ka kan chia zonga hin tam bik ni amu he swimlam prok la cheu thlong hi ni amu ti se la chu cha chon kan chia ning am han deuh lo la bang si se chen ni khat ani mu chan atlom te chu cha chon ni chwa thlang le kan hoi tar e zai man a phet lo nak zon ni kan chia si sia chon ni khat atom bik swimlam prok la cheu hi cho ni amu ti se ma kha khazat ni mu achun ba thi tun tiga ba thi kha tha tin a pi kho li cha chun kan solar che ning jong he tom te chu kan rem deuh ve haw ti kha awan chim ka du la chu cha chun solar le battery kong controller kong chatling deuh in video pakhat aka chim chang cham khan zau kho se hi tu tan chu je tin da kan bun lai ti mi abun ning tu kha zau naw si tia ka wen som na kha he ka hen controller bun ning kha kam wan zau na lai he ka hen kan khri pha bu ta he ka nam vam hu mi he solar chu se le zala som ko tha se he ka I athar ka thlending mi he som li tha se lam he atha ka ti lang mang mi te he kam wan zau ta man na la le kha me he PWM controller se e zaitin da atha kan zau la kan ti se chen he ka chung le ti a khen atha ti le pakhat na rate voltage ti mi zo khen 12 volt le 24 volt le mi he 12 volt zonga man kho se 24 volt nga man kho se ti kha sul lam se chen atang ti atha ka ti lam ti che rate current ti mi ti hi se le se a ti ITL 40a ti ITL a kan ti mi che ampere ti se e makha controller atha ka ti lam mi te kha makha se atanga khen max PV voltage ti ITL a max kan ti mi cho maximum ti se PV ti solar ka se solar in volt arami kha atam big volt je jatiang da alat khan kho ti volt som nga tiang alat khan kho chon atanga khan max PV input power ti se maximum power atha watt je jada alat khan input alut mi alat khan kho kan ti se chon 12 volt cha hen zanga le pakul watt tiang alat khan kho e 24 volt cc chon thong khat la somli watt tiang alat khan kho tina ka se lu cha chon atui solar he zala som ko thalong se ko chamin in foi tukin a khan kho tina ka se somli thengmang man hawlo som thum pukul jong man za ko nan kan cha mi ni somli bam phur cha tu tana somli kam ban bun lai kha hi zona han kam ban zau tam han la e he ka zona hen nam ban hu lai e apakhat nak le kap ke le kap in kan zau sia chon solar man thak te chuang mi tanga ken plus le minus in a chen avan chang tua battery man thak te chuang e plus la minus in chen avan dok nak athlang cham te a hen zaida kan ti sia chon
mi ti te chuang emi he DC lot akal nak DC van nak te he ka tong liu mi he solar ra mi mai fi se le chu cha chen ai te lo nak ding a khan tha tin kan chia pek chung lai le ka hin athar kam bun put lai hi ka kam bun tika bam pang affect tin screwdriver in tha tin kan chiat lai maka kha ai hit lo nak ding atlak lo nak ding a khan be pi ngai effect tin kan chia pek lai sia chun ka hin bam panga ka van ban di chang e me kam ban di kho in he ka hin solar plat minus alut lai battery plat minus ka leng chuak la la chutika solar la battery kam bun tika hin khozai da amasi bi kam bun lai kan ti sia chun battery he pakhat nak chama kam bun pek lai solar na bun pek masat rim lai lo battery kam bun pek masat lai la chutika battery chu ka hin zalakul tha ume me he inviter le akai mi se kam bam phoi chung lai lai tika atu chu chaping he kan mang ti lai lo he ka e che mi tu he kan phan lai e ma hi tu him hang deuh ding recommend ka pek mi se je rong kan ti chen hi jong he ek kai kholo e tha ngai mi he kan phan pek lai ai ka zon a hen ka mai ka van bun a kwal te ka van bun di chang e hi ka zon asan mi a hen he solar line rak ra ding mi mai se mi he inviter le mai se la mun khatte kam bun la facting ka ten kan chet lai sim ka hen anak mi facting kam vam bun di la bathia kam vam bun lai asan mi la nak mi khai pat loading se lai ka khin rep ten kam bun lai la anak mi he kam bun ri la ruang cho controller le ya kam wang kai ta lai ka hen controller a mi hanak mi te la san mi te he kam van bun pek lai kha ka zon te e alai te battery chuang mi te he ka hen battery plus la minus kha bun ding sala le bun tik ai pat lo ba khaw plus sia chen san mi minus sia chen anak mi kha kam van bun lai ka hen screw kam van dor lai e khi ka tang te akhin kam van sol pek lai ka zon hi chet tin kan lai chalo chen a hri he apong longmang sol lai cha kha palat la mainat kam van sen di ko nuin hi ka hen van but tu lai zai da chuang kan ti sia chun 13.2 volt chuang la chu ta hi battery api ti nak se kam battery hi 12 volt si cha 13.2 tiang ai tun api bak ti nak kan battery man thak te chuang ko chun hi ka lai te hi ti akal mi te khe hi ka hi mai wan nak se hi ka te mi in mi in ai mit khau ka kam ki ti akal sia chun mai ai wang kam mi sia chun ka theng kal ti lo mai mit kha ma te khin kan bun kho nu khan asin hi na solar kam van bun pek lai he ka hin solar he kam bun ri lo cha ka ti a hen thlapam han thlak te chuang arwang cho zan ase ai tun lo ti nak se le ka hin solar kam van bun zeim han thlak dai thial tim te kam van zau lai e plus zone hen san mi kan van bun pek han lai kha kam bun kho chang ne lo ka hin solar kam van bun bang ka te akhin thla pa chuang mi te kha solar man thak ni ka te he chuang la ma khi ai tun chang ti nak se la he ka zon akal mi te he ai khat cheu lo ya cheu khat chu battery pi te ka khi te khe dir mi a cheu khat chu mai api tik a akal mi la ni he hi kala I pungsan kan zau tik a mai akal tik a tikhin akal cha a battery api de uri lo tikha hai pi anak sel tom pala chun he ni ko thata chun avan nga chol ko lai khavial khabun ning se ko la hi ka zon I kwa hi mi te cho DC mai pakhat van nak se la hi ka kam mi tika mai ka hin ai wang kho la ka hi chu du zonga to kho du lo zonga man lo kho se la khatining te khan zai man tong hau ti lo an ani ni o tu na ching di chang
battery kan but masat achun ama ni otun chingdi solar kan but masat tu achun ipal mi si cha khan battery but masat haw kan tinak se kha hi ka zon battery he jetik mana phoi ok thati lo mi se hi ka kam phoi su chun controller rok lai e hi ka zon hin solar lei inverter lei kai mi hi ka inverter lei kai mi asan mi hi ate in phoi ti lo ding kan che le ka zon anak mi tu he du chana che ding du chana phoi ding in kitikhin kam ban tu mi se kha ma khan chun solar inverter man kho chang tikha khan chun ka tikhin khe mai ra chang man kho se kha kha bun ning chi se ko